This
kwa babi na nagtagpuan na nabi sukari babi nagtagpuan na nabi papulo ng tagi kota taga sa mga musuli na kami sinpuan nila at kita na tawag sa mo sige kira yung pagkakala na nabi pasok kita na kami sa mo
Memang cuci itu doa tertelisir. Kita doa ser itu kalau tuh kayak nunggu doa boki. Baru tak cuma keluar dari kami semua. Oh, hallelujah. Doa boki sudah kita datang menarik kita waktu kita Pinaka Nicola siya kamunitama, Nicola Father's Day, nasiya kay Mami daw, wala lumikin na tama, wasa matakati ko na nanay Mami tabi na tama. Doon ay tabi level, and doon na responsibility level daw tuwing kay Mami, nanay Mami luta na yung matabuwale.
sini karo kima mina tama kima mina tutur mai buana klo kima mina head of the house ngola usuna wala lebih do boleh coba lagi Christ is the head of this house sena eralaya Father is the head of the house na Father ndondo ni dingo mai buana klo sampai buana braso ya na mami tabi bi na tamaya waya wala kabin matani ko au sengani onda me to basa mata to ana kani mami tabi le bunan tam labi na kani mata ko wale labi na ndondo me bina na tam ni sabina na tama sabina na no ro tulewa sabina na belu taki sanangai bina na mata ko wale ni ya baba na mula mata ko wale ndo turun na kilo kimani because nani mami tabi bici bahwa sini sama yang keras nak lo sana do menendo waktu lo awal nak saro kimani natang ketika sana tama lebih waktu mau takin kalau ni gua sama ni cikini lekam ni ketika sana ni na abi baru takin kalau lebih waktu mau takin kalau nak ni gua lang nang kita bicara nak ni gua begini bagi weekend teman kita malam na turun ni awal sengani o balik cingani o main bakanan be bawa ketinga cuma bisa pada labiru teksarana ni Allah tam amen tadi ni kuwa balik Allah tamu e bawa ngi chicken dalam ni kuwa na melot awo mo tin dalam ni kuwa ena domburu ni nak na la purpose no mo ni kuwa bala o main ka na to isu no me bala isu pa to wasa kan dablen awo mo tin dalam ni kuwa ina na labiru takin Allah tamu na main ka na to. We come today to come and worship the Lord. Nama yang kerana nak kalau, amen. Sino mai reaksi sudah kita kemana? Awak boleh dalam ini kita mengerti kalau. Sakit tapi kecil tu nak kami kuat ada turan cisu. Sekarang tak lendu ada. Nada nak turan cisu na. Kita sakit tapi kita nak kami kuat. Kita sama dua turan nak kena merama. Kami nak taruh nama lewa. Kami nak lebih kimani. Kita sakit tapi kita tahu cerita kami kuat. Awak boleh nama kami lebih kuat. Karena malu terakhir nabi kakek sahaja orang tu nak keluar. Mereka mungkin tangan orang cuma nak kami sini tua, ni orang cuma ni orang terlaga, kemudian ni orang cuma ni biasa ibu kita terlalu nak kami kuat, dua orang tu bina takkan, ni orang cuma ni sakit dapat tak cuma nak kami kuat, nak bulu naga, ni malu takkan keluar waktu itu ni kita besar, nak kami kuat kalau ni orang takkan, na kalau nak kami kuat. Mani kau tu lagi cuma kau lebih kita cuma kena sini bosan balau. Waktu mati kemana kalau nak pun sini tak. Kita masuk suara kalau nak cakap dia kali. Haleluya. Una surat tu nanti tahu. Berikan nama dari waktu berikan dan sini kuat. Bulu nak itu benar masuk suara kuat. Amen. Nangan kan berbicara dengan Roland teman-teman bercuba na malam minggu moniti me orang na sekamu yang beri ni kuat, amen. Berarti di sahur itu mesongka, amen. Nampak sana ni namai berkosong, teman cuma masuk waktu mereka kini boleh ucap turang, kini oni apply sebenarnya. Balik nama bosnya na annual conference ni National Fijian Fellowship sentuh tumari kita na pledge sa wala ni sa wala sa cunto nondol na pledge sa sulit na wala lain ini nama bos Ibrahim Bagi memang kita nak keluna lain. Kita kira cuma na Father's Sunday. Utang-utang nabi cumi dole tamu cumi tabu oleh cumi kau sadar di cumi nabi tabu usang mani bili deksa no bakasa mamle tawa sa toreke na verdade que não vai se tindono naquele calanoa em balete polo bote que se lasa não tigo mai Filipai gai dona
itu sebagai female slave. Então guru ko tu naro ya boro bendo tu kuno cuma nabi kasih karma. Mani ramuri polo cuma tu kisah sama ni sosasa ropo. Wah, kacau nak kira kota Paul was annoyed. Ida na singa sama ni mosasa wana tiang ropa guru cuma kia me wana lala mani biusa. Tu sama ni mamalanga kira ni tauke pana mane lewaya banta sasa ni labu mai sa mane to le yuki po sa to ke sela sikit ba be besu ro le beta ki koya ro na ito kali na ngo mane ro wa ro busur tu lo me be besu ngai to na kaya ro mane be besu ya na lo ni bogi ngai ya la na ya be besu rangai ta ser na kai besu ngai lo mane na kina ndo na tura na to ke ni ba be besu na jaila mani la mai mani ka ba pola ese ki mami se tikto rongango sa mani ke taro ko ya ndo na taro bimbi taro ga ndo na tama ba ma to wala turongo ga da binaka tu bwana kau tu bwana labo ba pale binaka ye sa mai tawa no mulo sa mai ko ta ko bo to ke mi no ba to mai fathers ni kuwa o bo to no mai so no ba to taro ko sin na na klo Aumentar le tal novo na tocada na apostolo que no hace tinoro sabe tal cual dava no kitaka mora wata kina na pulana tal ni do tama no sama tal kina sama tu na no sala bela tai e com bego barro tal chuma me na kamisi dai o sama tiba na no sala bela tai o sama ko tal tu kina me beleta dai balen mula beleta kamo da kama amen rabo da kamo wata kina no mula sanga sama o paula ele sigo ya tino wa mabomba de chisu kwa mabula kina ko iko kina nobu mata bu vale como bote na bosnia la sewala bi kwa le to ken ba me besia na bosnia la tanga iko bi ken to do na tama father sunday no me balata na nada mata bu vale amen and the come here to be hallelujah no masu kina no bi ba o get quando tu vai no tisu eu vou dizer que aqui no tisu era no bula de mandota ona bula aqui na rico ona bula tele na aqui na no manda ona tu cabo que ainda na father sunday se wala ni cabo ita que na fathers na cabo burura e cabo ita tele na mata no vale e bila tele cabo ba bula no bula na fathers e bila ka tele ko ba bula na mata no vale pero te more e so ni no tu tanda that is the basic unit of a church. That is the basic unit of a society. Amen. And that is the family. Amen. What don't you weekend the time on the Babylon? Hallelujah. No tinda. We don't know we don't know Babu. Hallelujah. About the Jesus. Amen. And the Burkina Faso, what the Kenya, not the matter. The Syria, Bogi Chuma Syria. Sarman Musna Tura no Kontupakina, Nuto, Ubale, like Bendera before what they say last. Utinaya, Rosamani, but this side no way, or come to the run of Mother Mubile to go. Amen. There's our Bobo Sina, the Sinoya, Udraka, the Livico, and Togo to my end, the Rekan of Tama, Ranamatu, and the Bobo, and the Sureki, and the Rama, hallelujah. When the Tuna in the one do, amen, when Alan Chukan on the wall, and I'm bullying on the look at Hallelujah, and the Rama too, amen, the Kelly Cow, to be Kenatama, and the Father Sunday law. Father Sunday, and I wish all the fathers happy fathers and a blessed Father's Day, and God bless us. What's also my Hallelujah. Reverend, go to the seven, and the one road to go to the praise the Lord. Hallelujah. Ini memang tu dia. Puasa so kamu hallelujah. Usaha ini kamu waktu usaha ini itu kalau nak bulan mes. Bulan kita nak menjual satu rumah. Kita usaha na. Praise the Lord. Sekarang itu ni bawa kamu. Usaha baru tu. Praise the Lord. You need to be ready all the time. Boleh tak? Namun orang terang kita. Mana boleh cisu kan? Onda mau share lagi. Hallelujah. Saya ni orang yang terima. Kita nak itu.
Praise the Lord. Baka sa mga babarono, ano wala ko kinalatam. Hallelujah. Kinalaliw buwale. Praise the Lord. Yung kira-kira dukul bombalo ng dutulyaw. Yung mga lilay binato, may mumuna to kay. Baka to ano na. May mumuna binato na kangay may. Praise the Lord. Tunggu na sere. Waro to katura lo ni waro mo tulyaw na kami binalilay. Hallelujah. Hallelujah.
It is now 11 years, and God has turned everything around. You are able to converse with my wife like it was before. God promised in 2015, in my time of prayer and fasting, He would restore my family. Many times I would give up, but that promise would come back to me. When God makes a promise, He will surely keep it. We have to have the patience to endure whatever comes. When you endure, God sees, and God will bring it to pass. Many times when the prophetic word goes forth to you today you believe it, and then you forget about it. Because God is always faithful, and He's true to His promises. He will bring it to pass. So be encouraged today, whatever difficulty you're going through, whatever hardship, God is always there for you. God is always faithful, and God is always good. He will not leave you nor forsake you in this time of need. You must look to Him for everything, for He is your only source. Don't look to the job or to friends, only to Jesus Christ. He's the one that has the answer to every need that you have. And I want to thank God for what He's doing, not in my lifetime, but in my children's life, as He's transforming their lives to come back and serve Him. That's my praise today. And I thank God. I give Him all the honor and the glory and the praise right He is. Hallelujah.
na subitaw kita. Sinatapan ta sa nakawtibo. Praise the Lord. O simle mo Kristo ang bulutin nila. Hallelujah. O parang ngati kita na sila kuha. Kaya kayo sa nakawtibo na ka. Tos na tayo ka na ka. Praise the Lord. Kaya kayo ko subli ko tunga. Ngono ko malantin mo ikina. Praise the Lord. Wala to ka rin tuma na lo. Wala ko tuma ko na mumito sa. Kila tuma ko na mo timo ng pagkasama ni lo. Dai. O itu mo dai. Lawa mo mangarap na ka. Praise the Lord. Umaya na ka. Ena ka si ko mo sa mo ni sumay ko ko. Ena ka biblia si ko. Praise the Lord. Ka ko ni mo to atu. Ko ni mo to si si tiya. Mo ka to ka tanto. Hallelujah. Sa mo atu ko na na tu. Na mo ni maxi ko ni ko ko. Praise the Lord. Se ni tu na ve. Ko tu todo. Lo que va con ni ta. Sa mo mo to. Ko sa na na ko. Lu mo na mate. Mu ta na kenda. Da se mu da tu ko ke Cristo. Praise the Lord. Era mo da ta ke dikina. Good it's good to come to church. But remember, you think 30. Ngarabi ko ya bayalo. Kalau yalo. Era sangarabi ko ya bayalo. Komedi. Praise the Lord. Ena ka biblia ni sile ko. O ke no ta lulu dani. Praise the Lord. Si beto ta na tu ya. Si to ro mo na to ro ke mo na ro si. Hallelujah. To ta ro tu ya ro ke. Okay, lah, tu orang balik betul. Awak curi dulu. Biar dapat muncul live stream. Karena kita juga na Muhammad itu kita nak kasih itu ambil kita juga na ini oleh juga Joshua. As for me, we will serve. Siangkan lingko nak. Ini pun kaya na taray ka naman ito mula pa bitamani ini pun kaya na yapalatan nito mula ka ini ko akiro kito nito at kinsuso kito na as for me in my house we will serve. Pero hindi naman ko na kami ko na rey na bikali ni mga na kalong untuk bersama tagal Yesus, karena kalau tak gina nanti binawakan, binawakan tangan yang sebelum dibangun. Ya malah timbang kali lain, sakti bos-bos. Rei tusi dengan bulan, sakti bos-bos. Ia biar ni kuat, guna pada keruturan, espolian mahas. Praise the Lord. Kamu boleh kata Tuhan sila tahu nanti namo. Kau jangan kelar kamu postal lagi lebih kan. Anak terus sapu sarang tu weekend dan hallelujah. To be the man after God's own heart. Praise the Lord. Wasok tahu dengan anak tu. Dan anak yang boleh
singamu. Praise the Lord. Kalau tak ada apa, awak secara tu yang kena tahu muda. Tahu muda tu orang ni kalau mesti kita mati sorok-sorok. Mati besar terlebih dari mati kait tu kan sabna tu kan tu. Praise the Lord. Siapa kata orang kaya guna orang tu, mereka buat tu sabna tu kan tu. Nak keluar dari kau tu dia. Haleluya. Dia mau orang itu nak buat. Buat tu kan orang buat. Orang dia tak tuan. Itu orang buat binatang. Itu tu orang kali tu kan dia. Haleluya. Kita bersatu begitu masih ada apa sebab Allah SWT menentu guna. Haleluya. Lekat bina sen kuah. Okey lagi tu mana men sebetulnya mulai dari kita ngamai. Itu tu menentu share se ruang. Tabar tu menentu itu share se dengan kuah. Kerana mulai dari satu mana men se dengan kuah. Kulit tu kulit selam tu mau betul tu apa cuma. Praise the Lord. Maka sebentar kalau bunuh tala bila bosok tu kan. Cuma kamu nak sampai tu tu. Lama saya tengah, puni kiwa. Ya ni praktis supaya boleh. Haleluya. Enak kami nasi dosa sudah tinggal tu sekarang mes. Dom dan ni bawa susau. Di bawah boleh kamu ala ser orang benar luti. Enak kami benar kuat.
Amen. Praise the Lord. Teman-teman we want to ask kalau kalau we want to we want to berarti itu dengan bulan berapa mata bulan kalau kita biar mau turutkan teman-teman yang kebunan itu. Kalau sekarang malam dari bisa. Ni kuat tahu kan rambut ikut na singa tahu nita. Pau ya posok waktu kira-kira na tama kita nak balik kalau orang kami nak ni kuat. Pau sudah kata mau waktu kita kata. Namun tak kalau dia yang kita suka itu. Rata nabi kena kita kali di kuai apa teman, kuai teman dari desa. Kalau mau sekat, tak kena mau buat mau dibuka-buka. Tu kalau nanda besar kuai susu, saya teman ini tu semua. Saya itu bakal boleh tik kita dorong. Italia nak yang tu diurang,
Italia na bikaya do basi kana lo suguludu. Italia na kakere ya wala itu. Ena biasa na kere latiku kere. Okoy se do tu dei tuha. Ora ko ite kera. Nono do no bikara. Nono ma bikara. Na vossa baba lagi vantaggio na vossa ko. It endures. Sangat yang lain. Ena sangat mudura. Lalu lo mandi, inoda kalau atamada sahih dari sana kalbina kuah. Lalu begitu mandra masuknya kalbina kuah. Turangannya di mami kalau, amai kiman melo malai. Kiman itu nanu ni serau, nanu ni tamah. Orang kiman berlomba dengan nanu ni bos. Turangannya yang letak, ni awal kiman mani. Sehingga ni buat penulisan kita wujud penulisan kilau itu dan yang kalau ni buat sampai kimamin pelatih ni kelar ni mami pun bos kena ni mami sebelum tu kena ni mata balik turang mehadu nana mudi lawa kena ni mami pun lain nabi kau katu turang ni ala tabu kau ni nuni buka wang piring baik kimami nak kami benar ni nanu ni bosa di altar tu nanu ni bosa na sangani lesu tayo oi rai nanu ni hena kan benar ni ko ni sule benar dali ngero amma tai rai merau ber di koma merau ber berreda dan kina le ko ni bina kata bikin raw kina bikin mami nang bulang ngai matam ni raw kina bikin mami kan nang bulang bubu ai matam ni bikin mami rokata nambulan bakal rokok tinggi kino kiuni yang nabi ngau kira ni mana lang bakal lebu namun nabi nak koko ni dia ngau namun ni bosa di makanya aku kaki ni mami bulan kita ni masuk kami bakal nabi nak katakan nabi kaki ni ngau saya kena tanya nanti cisu na ni mami turang ni mami bakal bulan ni nanti dia ni lulu mandi berkuasa sam tunjuk kuasa lebih nak kalau enak kali nak kuat. Sehingga di kuat tahu kan aku cuba kina. Nasi datang bunyi tam. Niko bila kata bawa malera nonton bawa sama. Wah, nak taman tersanding jadi sana. Anu kalau. Dari ini bawa tamu. Tiba kina. Ebi terbiok kan, bimbang tanah taman, pada kina luber. Dari dia paramu bataki Isa. Dari dia Isa ke bataki Ronald Lubeno, Cekope bataki Isu. Dari dia biokani boleh tite vita bataki Lubeno Solomon. Ni main tola na vilala tibo. Wala sika kata kamu na turun cisu. Itu ni dia kan kau boleh leksa. Haleluya. Kau ni dalam dulu ia nak kami. Italia nak pergi mula itu kena. Italia nak pergi mana? Ikut tanah itu nak kami nak kau. Kau ni dalam dulu ia. Itu kau nak tamat dah. Pernah bersaud kita orang kau ini. Kita lihat tanah lagi kan. Tetap mengambil kisah boleh. Kalau dulu pikiran mereka bulbul, tak tahu kan orang dulu. Orang dulu biar kalau saya, ikut saya itu tahu. Manusia yang biar aku dikuat, itu otak mana tu orang dulu tak ada muka. Orang tu usul nilai, oklah tak tahu yang kita. Kalau orang tak betul nak, okey yang buat sini lagi sana. Glory. Buat sini lagi sana. Kalau lalu berkata, "Baik bagai tak kau nak dalam Kalvari, baik bagai dia, nabi mati di sini tak mungkin di bimula, kita bagai kamu tinggi. You are not alone, we are not alone. Mata balik, tolong turun orang, sok pintu, you are not alone. Nota kalau kau yang mula, tetapi dia, orang tu punya orang. Tal-tal memang tal-tal cuci, bukan orang mikir cuci. Oh kau yang mula. Ya.
Lukena kena wasitini kalima, wasitini katolu, tatalo mewidoti, atiki na eros kabul kaba. Luke wasitini kalima, tini katolu, tabi sali widoti, atiki na eros kabul kaba. Nikuwa na urutama bila kata memang tiki na napakasa. The heart of the Father. Many. Toto kami na tingin tahu, tiga orang ada lama-lama. Father's Day, nama kita, tanah kita masih cerita tu, rusak bukan orang. Toto kami na kenapa ini? Nata mata kau sampai nak kata rumah. Okoy, kenapa kan orang? Tapi kakek ni mana? Kira wasitini kalima tini katulu. Asam bogi vida mana sangai kumuno bata. Na kake dengan nagone. Kalau tadi kena dona bonua wakayau. Kasa wakayu kina nona yau. Ena wala waka mara uda. Ia ni sabako tia kere. Sangai tumpu nan dau singaleu. Ena bonua kaya. Asangai ramra sala tuka. Asal lagi tiko kena dua na lewe ni berua kaya asal talai kaya kena nona bebe pakai ni hira na buah tiga ni kau asal ngarowo na gana eran dau kanya na buah memang mau kena na kita asal sen dua safa kani kaya ini sakilai lona tali sakaya saling bukan na tamata ni tamau Saboli na nama kata era sama mau ena merai kabut biar iya kau sama ena biarkan au na iya kau nak laku betama kau nak kaya buat temang au sabal balada kilo malai pikir kita kau sarsa kira niya meu pakai tukai tali meluwe muni lesia meu pakai takai dua enomu ni tamata sabuli na kata asa ia kalako be teman ia ni seyawa sari ko teman asa romana kadiri kamu kota kayemu asa kaya na lugar kibe ko ni teman au sa wala kilomalai kibe kibe kau sa sekina ia ke waktu kita yang dulu tidak berusaha kerja asa kaya teman Wehira na nona teman, do kau teman ini sulih nak kesana, kau pakai sulih kau. Dalam kata lain dona mama, kina ibaba, kina bapa. Iya, do kau teman ini lu beri puluh kau sahu, kau pakai mata, kau menentukan kamarau. Hisam mate na lu bengu, kasagai dulu tadi, saya li kasagai dulu tadi, arsa tekebu. Meramara. Terutama kita akan berani kuat, dah harus dapat. Ayah lu nikul. Justru hebatnya kita terus the will of my Father that no one should perish. Jangan dua. Kau itu na naik taruh, itu boleh kena balik weekend. Lepas kini bakal masalah ada sama orang niko berkata mau kota mai bawa leka mikirna merah mikirna ini kena nanti nak kata mikirna nak kalau nak ada niko. Go itu naik talanoa, itu kemudian lalu ni balik ni tahu. Ni talanoa go talanoa tak cuma orang terang cisu, balik tinggi go batek dia. Go esar ni fokus ko berda tamata era tu tahu ibale ni tamata. Betara nongo e fokus ko wiko ya iti ko na wale ni tamata. O iko pote kio kan. Go era tamata era kila na Roma ni tamata. Era susu zake mai ena wale ni tamata. Tamata lotu kila binakani botamu. Esse é o vira, nem pouco muli. Esse é
ni taman. Naitala nogo embolea kina makatua. Ne poka na no ni taman todo. Na no da reda na no da kalu. Jesus. Bukan kata santo melotu. Kata sana rumah kata sakit lagi nak kaki depan na no da kalu. It challenges how we think, how we see our loving Father. Boleh talaga wikenda, lai bol ni tarera, lai bol na. How we see sin. Osok tu ko tingo ito na itala no na kala. Etito. Na kini boleh wikenda. Lai tala no ko, bukan itu kata lagi kini ito na ka. Kora ni talu bidu ina kayo na ko. Na kau ko ni bibu ni no na karu. Italia, la monua. Italia, la monua ni pula. Karu pula taka. Ya o me kira ni taru karu. Na nona kako wasi pa tadu ni bisa. Sana ni kako ito na ka. Kali mo na orang kita, omani na sub-sub. Pero kami ko kami todo balikan na bibu. Bibu ko pula ina kami na. Go na totoka. This is the beauty of the heart of God. Pitali na nota tarabe. Pitali na nota yawa ni matekalo. Okoya itu lebih dikit. And amazing. Mekin daru suka ya. Mekin daru vivi ya ni bikwa. Itu bukan rokok ya. Mena vigo mekin daru. And amazing itu. Tora siga ratiko boli na orang vita dini sakai do bera umone ni lai vita mana misal kumu na kita na ni yau kabibiu kamole kalau na wala tabu lampu na le boli bibiu kina na wala ko kumu na bena ko kaya na yau tawala tabu ka kamole tani sarani do na wala mo kaya wasi tini kawa kami kata nak kami nak ko iya isa wago dia kene sanga itu bulan tahu sini le ena wano kaya New Living Translation nak kena boso pertene kati bogo when he ran out Kau materi mga sama dulu kata menon tanah kayu nak buat. Orang yang tahu yang mikirna, kau nak kalau orang taman, kau materi kan yang mikirna, pirenau. Itu nama kau tiada kena nak kaki. Pirenau strength, sangat nak kuku. Pirenau joy, pirenau peace. We ran out of favor. Kuna muna kakina na sabe tevi ta tono kaya. Ibi na kami mutiko mai na malinitio. Yo, hallelujah. Blessed be the name. Toto kami au, na yao ni malinitio. Prende kina na kalau. We sakana na kina waseva. Erua na buni oni bile. Entono tu mekina na wai, na wai. Kalau kau orang tu kan, ena wale ni tama, you left any supply. You run out. Tuhan orang, kita nak wakilah, nak tamat dulu tu, ena kami bilang ni kuat, dan hidup bos hidup di malam. It's not by might, it's not by power, but by my spirit, says the Lord. Go on a kind of tomb. Wait, get the tamata. Luminicalo in the Yahweh tamata. We
we end up empty. Lala mula, lala tu memang tak kau. Sangat itu orang kaya tu weekend, sangat itu orang kaya taruh. Lalu mereka tu kalau Yesus, for without me, you can do nothing. Kau nak tahu pasti kau nak tahu orang nak tahu apa? When we run out, we can fix it ourselves. Kalau mereka turun atau orang ni tidur, laku kau bentuk ada tu kini bunuh ayat. Kau nak di bawah malah, tetap tahu tu di bawah. When we run out of our supernatural strength, when we run out of God's favor, of His peace, His joy, ntar kau laku bunuh. Itu rumah tangga kaya, kalau mati tiga nggak ada tempat yang makanan lagi bicau. Nakal lagi, nakal lain. Itu tuh rumah itu makanan itu tak boleh keluar. Gue ini itu di nota bola. Ni mana emailnya kita, we try to fix it ourselves. Sangat raw, kita harus recreate tak. Sebab kita berbita hutan, itu ni wala, itu ni raki, itu ni semua, memang kata nama kita, itu orang original, itu orang original. Orang tua nak kaya bodoh ya, kerana nak kaya nak boleh kuat. Ikut kuah, enam banyak buah. Terus kena marah. When you run out, kena orang tu, you gotta get to the farm. You gotta get to the farm. Kena marah tu, you run out of wisdom. You don't know what to do. You run out of good judgment. Balas rana yang tamu lah, yang tak kime, guide. You don't stand a chance. Ika ay murmura. Darong kami buang mula tu. Buah. Lakai murmura. Turang kira mana? Nampak ni buah kaya sangat murmura bina. Orang-orang ni besu. Lalu mana kau tu kena seperti tadi kau nak lesun. Kau nak tamat-tamat tu. Masuk kunci sudah ramai orang Farisi. Saya sendiri tahu. Kita belum cukup bisa tahu. Kita bikin ini banyak kalau iyo. Kau nak buat ini orang tahu loh Yesus. Kau nak tahu cara buat Yesus lagi. Iya. Mereka mau Yesus mereka bukan ni orang orang yang bulat dia. Sangat itu orang kaya punya tak kita mahu. Nak katakan cukup Yesus mereka. Sangat itu orang pun tak mahu. Leyahu, namun ini tiruiko, nampai ni buat. Namun orang sana tu ni bukan butuh kami ya. Terang kan orang, kan nampai ni buat, apa dah mana berapa? Bukan orang, kerana orang peh, orang masih, saya terang kan orang mana berapa? Dan orang itu orang mari kena awasi lima. Kalau orang itu orang Yesus, enam mata sampai kataran. Orang mau kira lihat, na bapa koso. Oi kau tiga yang itu sudah chance. Matai, tahu salah, we ran out. Tas kalau tu itu kuku. We ran out of faith, we ran out of protection. Saya mai. Nama ini teman. Orang kacau kau bawa. Lepas tu besok, kau kena kau orang bi buat. Ese no es un desarrollo de una
ni wa. Mari kita wa sini mani mulai no tisu ke to ti sepe. Ruto re na turana, to grupo ko itu. Na ya no la. The Bible says, to no ta bolita. Lupo e wa e maboa. Kona kaya tu bika na buda. Ena kami bina ka lupa. E ko tamena maboa. Dalo tu chiku. Kita maboa tu na. Dalo tu chiku, kita lupa wale tu na. Kala kau tu sila no bosa. Itu kalau balik ke. Itu bosa mana tu nak kalau. Mana tu kau ikut tinggi kan? You ran out when you know doing what God wants you to do. Kalau mereka tak boleh ikut mana, roba ni orang balik. Lalu mereka tu kan cisu, mari kerana wasi itu, lalu na kadi betul di sefer itu noka, orang isi kento, kena pakai, mau tu tiga batik kino. To be with me. Gemori, nanti pun tak akan kau spend. Gemori, nanti gemori ya, nanti berapa. Lalu kalau saya justru noka, orang isi kento tu, mau tu tiga batik kino. There is hope in this story. And a Roman in my Nibuaka, we let like in Bula, the big vessel, in Bututo, our Tabuka. Galia Niquan, one go. He came to his senses. And now, no tabu. We were going to take a weekend. And some of them will be wrong. Lady Namoni dinro ina kabina galupa. Orang orang tinggi orang tahu. Cuma ni kena wasi tinggi orang, nak kena wasi walu. Bahawa mana antara cukup jisu berter di sepi. Nona alam mikir na helta, tolong. Dorma sana baguna. When he comes, he will convict the world of his sin. Kau mana wala ni pula? Kau mana wala ni harga? Bila kamu cukup wala tahu, bila tahu pula. Nicola si kata berita mah, bukan demikian kan cukup orang sini kalau nak kami nak ada. Ausah ni kalau ada lagi ni boleh kita tukina, turun ke mana, turun ke model lah. Tonton kami nak tukun datang terlambat di kuah, turun kuah ke sekolah mana bos ni kalau turun, ya benar nunggu di lawak. Gua nak ni yang tahu. Kona nenda rudini. Kau nabuna lemu ekau bikin nenda tahu. Makan nanti kita. Oke terserah. Itu tu kalau wali nikau. Gimana ni tu pak? For this reason, the power was given. Making the way. Lalu mana nabosa
Lo bakata kela, bosu ko Jesu, we choi. Me boleh tiap tu na bintu na sumo. Tu na tukoka. Au kila, I know. Gua bosu ko bintu na sumo tu. Kela, na buna lebu. Bosu ko Jesu bintu na sumo. Boleh tahu ko Yesu na nombo na mi ko mate kiau. Na kami ni kuah. Etako sukufikir na nayalta. Yesus Kristo sama ke mereka liwan. Kita betul kalau tahu era serata lindoro na memang kain noa. Era serata lindoro na memang kain tu mesti tahu ke komor. Na dulu awak ke ni kalau sah tahu mereka liwan. Kau nak balik terang. Oke yang nabi makanan kita lucu. Nah ya lu tahu nak kami nak lupa. Aisyah kena wajib orang sama bukan doa. Kalau makanan profit Aisyah tu apa? The spirit of the Lord is upon me. Oke yang aku main ini bisa deh. Kelak. Nak kasar kami. Kita tak kalau bisa deh kita. Kau serang nak kita belum bisa. Kau sudah boleh lagi tu kami. Tulis nga may muna wali walut nama mo internet jadi nama sang wala ko kan to ka kala oke na ada tali internet sana ka tali roro sana na kai de to do bikin kalau kilan nonton bulan akan bilang itu kalau kilan nabi kau di buru-buru ko, suka tu nonton makasama. Nelo, nak kami nak ko. Ni ko itu cuma nak tahu. Kira nonton bola. Memang kan Saboleh kan ada semua. Pendek itu lebih tamat. Tu cukup. Nak tahu memang kan that we need the Father. Lu kena awak sistem kami tu, turun Yesus turun menanggung elu. Apa ya? Oh, pemilik itu kena kalau nak balik dulu, rolong apa ya ni? Rolong English, rolong sana ni bukan tu, merosot apa dulu. Ngone malah di biru kita kami tu kena kalau kita tu buruk. Dalam tu kena alta, elah kau sana membeli kau buat kiau. Yes, hallelujah. Betul itu dibikin kita. Betul kau kau bela. Memang kau boleh kita rumah tahu balik. Dan akan digunakan itu. Yang nomor salah tu kita nonton bola, naya tahu. Soalnya tu dulu pada dendri. Soalnya tu tarik dan nonton bola. Kau yang kata cuma yang tahu, baru lagi kan? Karena mikir dari, we need to go back to the Father. Orang cukup pola bertemu episode tu kena kaya, dorang mana? Dorang kau mau kau nak ni altam. Dorang kau mau nak ni altam. Kau nak balik ke cukup pola. Kau nak tu tidak dinui. Pasal itu tak lama ya. Sama tu Yesus mai kalwan. Tu kena kaya itu yang bermai. Pokok santi kau. Ni waktu kau sasangkan itu orang memang kalau kita. Salah pun Nasuruh kau kan ikut. Kalau okey nak tahu tu nak okey tu tali tak tu kan. Lain tu ni biar kalau mana tak. Oci su, memang kau beli tu cuma nanti saya beli tu cuma saya nak urut-urut. Saya ni orang kau ni urut-urut. Enak orang tu nak enak kau dia luka. Nonton esok ni kan lihat ni kau nak boleh hidup. Bahkan nak boleh ustaz kau, nak boleh minta. Tu kau
Iya, orang ni sulit tama. Duri tahu balik lu soka. Tiga dero sama bulu. Isi ya waktu mayo ka. Saat di TV ko ya. Gua naya lo bina ka tudo orang di buka. Bukan kita kami kan kami paleta. Teman. Oko ini. Ada kemo bibi. Ada kentaro bibi. Ada kemo bibi na susu. Wah, na nota kalau. Ini oko. Obo bilik itu kono nuru bibo sakit na teman orang tiga nama. Kono mana kira kani? Kono ni terbamba. Kita betul tu lakukan bamba terus sahaja tu. Turun kamu sendiri. Oh bakal. Oke sama kalau tak orang tu mai. Lebih kah? Metu lebih teman. Jangan itu nak kait kalau teman. Lebih makan lebih terus. Enggak. Turun kamu sendiri waktu mana? Alkilah. He knows. Kau kira mana kan ini terumur. Kau namun aku tahu ini kira. Dah yang tahu ni kalau mereka tikin daru mai kira orang. Tu kau kau beri anak teman kata tu sudah lebih kuat. Dan sudah lebih nak tu the best. Terakhir mana? The best. Itu kau kan balik ni kalau. Kami nak tuntut, itu kau mana balik ni kalau. Mula-mula terlibat kerana kami nak mula-mula. Dan awak tinggal kena mula, awak tinggal kena kau. Dan kami nak kena, itu kena balik ni kalau. Menurut nak bagi sahabat ni, sudah nak berana, tali tuntut, the best that he had. May kaliwan, meron ka kalun. Meron ka kinabili ko matigiyo. May marunawat na nabili ka kinita. Nambulang kawa, nambulang bubuhay, nambulang gaga. Turang kira may saan nito na kayalan. Kaya ang best na sulit kita na kalun. Di kuha. Ano kinakotisin? Di kuha. Saan yung mata ka? Saan yung Nitami, bukan tu orang terlalu tisu baik kalimat. Bukan kita tu bisa utak tu. Bukan kita tu bina kata kita tunga, nak malam kita tu bola. Tentu kami nak banyak buah. Kita tu bina kata tu nak kami nak. Saya kami nak itu kau yang wali ni tak. Kami ni kuat. Ausah ni kelah, mereka ni pula kita betul kita nak kami nak kuat. Nak kalau orang nak cuba nak kemana? Wakai tu, nak kaki kita nak pesan dia. Kalau mau wakai tu nak kaki kita nak kalau, itu mesti kau main nama ni kalau. You gotta stay connected. Mana orang mikirna, kau. Mana orang mikirna. Nabi pakai pulai, Nabi buat itu pula. Bikin ada yang kami bina kami buat. Kau kamu ni itu, nalona, macam saja dari sana. Mereka bikin ada, mereka rawat, tapi kami bina kami itu bikin, menona, yang kami bina kami buat. Tu bagi semua tu nak mata kami bina kami buat. Glory, hallelujah. Ni kuah ni harus tahu begitu kok. Ini nak tahu. Tentang bulu bagai sok-sok dulu tu. Tentang bulu bagai mata buah, tentang bulu bagai. Kalau itu buat sampai tengok kau kira nak mendapat mata. Kalau aku nak tuhan itu, kita berpikir, sekarang itu kan, dorong kita kerana macam itu. Boleh lagi di motor mata saya kita kan bulan.
Pagkatara niya lang tayo, may kinunong mula. May baka na lumiko, eh nanonaramal yung nagtulog. May baka na lumiko. Ngayon lagi, hindi ka loob kinunong mula, ay nakawin na. Kung nakaloob sa karawakan doon yung isaw, ako ay nagtuwa na hawa na kita. Nanonaramal sa karawakan doon yung isaw, hindi ka naloob. Turang nga, pinakabakali ko na nung mo sa kakalunan na nung mo. Pinakabakali ko na nung nibili na baka na nung bitin na niwala yung puro. Ito na ka, ni Mami Kalung. Kami bakal bagi pemimpin pemain dalam Malaysia dan Roman Lumudua. Turang apa nak bakal lu? Mata tapi kita makan lumudi bos. Takkan kita nak lu. Iki mamiau mabikin di. Ekawal yang buruk. Iki mamiau mabikin di. Makarong tuwa kini po, hindi man ito. Ito na kakiman nga na nakakaroon ni po, turang na ito. Baka na naman na ito kiman. Ikiman yung nagrebi ko mo niya na wisi ito ba. Nakapagaliw, tigil mo na yun ako po. Nakapagaliw na naman ikaw ka, na naman ni Sero. Baka na naman ikiman ito po. Wako ko takikin man ito. Turang na naman liwas kinabiki maminig ko. Turang na nabakuko takikiman na naman yung mga ko. Nakapagaliw na muna na ako ko na di mamilo. Kimamilo mga kinarong ko mo. O sa pinakatakin na sisu na di mamilo turang. Amen. Então, aqui no meio da
to God your decision to serve Him, to be in His presence, to be in the house of God. That's how we want to close. And we be telling our people to come and see that. You've got to make a decision in your life. Amen. The Buddha told you to go to see me, Meleta. Namo me go to the wa. Promo me asemo. Namo me go to the wa. Joshua. Me Meleta namo me go to Joshua pasa. Pasa na ko to man. Kalau to me go me chipita. Sabo to the wa ta o to kwa. Ele la wa ko. Hello en sabai. Tu me la wa ko ina. To kela. De go to the wa ta le. No to Joshua me la. Namo no. Era kana na ndo ya mbikia. Sio tabu tabu. You
nanda Tuhan. Amen. Sa suruh kita dalam mandalot, kita boleh bersama dengan malamai, dengan people, dengan orang yang besar, dengan berubah berkata, dengan pribadi keluar, satu orang ini kena, ayat besar. Amen. Sekarang orang ini kena. Amen. Mengenalkan, di bawah satu pun cuma kita nonton bola. Salah, sampai ya. Waktu sana, dokter orang ini, dia orang Indonesia, yang menghasilkan pendidikan, yang mau semua bosan. Sama dia lebih,